ibihe byiza, ndizera ko mumeze neza cyane, ndizera ko ibintu bikomeje kugenda neza cyane. Nyuma y'imirwano ikomeye yabaye mu misozi miremire ya Minembwe, mutwe wa Muvuma 23 cyangwa se M23 n'abafatanyabikorwa bo muri Twirwaneho bakomeje kugaragaza ko bafite ubushobozi bwo kugenzura ibice by'ingenzi burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu amakuru mashya agaragaza ko umugaba mukuru wungirije ushinzwe ikorwa muri AFC 23 General de Brigade Bernard Maheshe Byamungu yagaragaye mu gace ka Poezero nyuma y'iminsi mike ako gace gasubijwe mu maboko y'uyu mutwe. Ariko kuba abayobozi bakuru ba gisirikare na politike ba M23 bari kugaragara muri Minembwe bishiki ku hazaza h'imirwano yo muri Kivu y'Amajyepfo. Ni The Quick Times News, tugiye kwagezaho amakuru mashya arimo kugaruka kw'abayobozi bakuru ba AFC 23 mu gace ka Minembwe nyuma yuko ako gace kagaragaye ako kari kongereweho imbaraga y'umutwe n'abafatanyabikorwa bawo. Ameza kudukurikira turasesengura uko ibintu bihagaze ndetse n'icyo bishobora gusobanura ku rugamba rukomeje muri Asazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko mbere yuko nkubwira ndagira ngo mbanze nkumenyeshe ko ugomba kubanza kugira amahitamo meza ugakanda subscribe kuri The Quick Times News, kanda subscribe rero. Amakuru ava mu gace ka Minembwe avuga ko General de Brigade Bernard Maheshe Byamungu, umugaba wungirije mukuru w'ingabo za M23 ushinzwe ikorwa, yagaragaye muri Poezero. Kugaragara kwe muri aka gace byabaye nyuma y'iminsi mike y'umutwe hamwe na Twirwaneho bigaruriye aka gace k'ingenzi kari mu misozi miremire ya za Minembwe. Kwa gatandatu tariki ya 4 Nyakanga nibwo amakuru avuga ko Twirwaneho na M23 basubiranye ubuyobozi bw'aka gace nyuma yo kugirana imirwano n'ingabo zari zishyigikiye leta y'Kinshasa. Muri izo ngabo havugwamo FARDC, ingabo z'u Burundi, imitwe yitwaje intwaro y'abarwanyi irimo Wazalendo, hakabamo FDL ndetse n'abandi bafatanyabikorwa ba gisirikare. Kugaragara kwa General Byamungu muri Poezero kwiyongera kukuba abandi bayobozi bakuru ba AFC 23 barimo Bertrand Bisimwa, Fred Kaniki na Lawrence Kanyuka nabo bamaze iminsi bagaragara muri Minembwe. Kwa gatatu tariki ya 8 Nyakanga bwari ku munsi w'ejo, abayobozi bagaragaye bari kumwe n'abaturage bo muri ako gace mu gikorwa cyo gushimira Imana, aho bagaragaje ko basubije inyuma ingabo zari zimaze igihe kirekire zikambitse hafi y'aka gace. Ubwo n'ubundi abo bayobozi ni bari abarimo abakuru muri AFC 23 Bertrand Bisimwa, Fred Kaniki, Lawrence Kanyuka, yego nibo bari bagaragaye ku munsi w'ejo bari kugirana n'abaturage gusabana ndetse bashimira n'Imana. Abasesenguzi b'ibibazo by'umutekano bavuga ko kuba abayobozi bakuru ba M23 bari kugaragara ku mugaragaro muri Minembwe bishobora kuba ubutumwa bugenewe impande zitandukanye. Ku ruhande rwa mbere bishobora kugaragaza ko uyu mutwe ushaka kwerekana ko ufite ubushobozi bwo kugenzura ibice umaze gufata. Ku rundi ruhande bishobora no kuba ikimenyetso cy'uko Minembwe ishobora kuba iri kugirwa ikirindiro gikomeye mu bikorwa biri imbere, mu gihe bamwe mu bakurikirana hafi ibibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo avuga ko nyuma yo gukomeza imyanya yabo muri Minembwe amaso ashobora guhindukira ku bindi bice byo ku nkengero z'ikiyaga cya Tanganyika. Muri ibyo bice harimo imijyi ya Baraka, Fizi, ho ashobora kuba ahantu hakurikiraho mu gihe impande zihanganye zakomeza bikorwa bya gisirikare. Aravuga ko intambwe ishobora kurenga ikagera no mu ntara ya Tanganyika by'umwihariko mu mujyi wa Karemi. Icyakora ibyo bikomeje kuba ibitekerezo n'isesengura ry'abakurikiranira hafi
ibintu mu gihe nta tangazo ryemeza ko hari igikorwa runaka giteganyijwe muri utwo duce. Ariko se dusubiye inyuma ku munsi w'ejo niho twabagejejeho inkuru ivuga ko indege ubwato bw'ingabo z'u Burundi bwari buri Tanganyika bwari bushinzwe kujya buvana bamugariye ku rugamba nyine rubavana ahantu hamwe rubageza ahandi ubwo bwato nibwo bagahaga bari ku rugamba ibikoresho. ubwo bwato bwaburiwe iki irengero hehe muri Tanganyika. Andi makuru nk'uko ari kuvugwa n'ubundi hari amakuru avuga ko amaso ya M23 ndetse na Twirwaneho yahindukiye ku bice byo mu nkengero z'ikiyaga cya Tanganyika. Ku munsi w'ejo nababwiye ko hari abari gushyira mu majwi M23 ko ari ishobora kuba yarashimuse ubwato bw'igisirikare cy'u Burundi, dore ko n'ubundi bari mu bo bahanganye. Ibyo nabyo bari bamwe mu basesenguzi babyifashisha bashaka kwerekana ko n'ubundi M23 nayo ishobora kuba yarabikoze kugiza bwifashishe mu bice byo mu ntara ya Tanganyika, by'umwihariko mu mujyi wa Kareme. Kandi harimo imijyi ya Baraka ndetse na Fizi. Baraka na Fizi twabonye ko baramutse bafashe Fizi bishobora kuborohera cyane kuba bakongera gusubira muri Uvira. Hari amakuru yagiye acicikana avuga ko n'ubundi M23 bafite intego ikomeye cyane ko basubira muri Uvira, dore ko hari n'abagaragaza ko M23 n'ubundi yaje kuba yakicuza kuba yaravuye muri Uvira, dore ko icyatumye ivayo n'ubundi nta na kimwe kigeze kigira gute gishyirwa mu bikorwa. Muribuka ubwo yatangazaga ko ivuye muri Uvira, nimba nibuka neza itariki 17 Mutarama M23 nibwo yatangaje ko ivuye mu mujyi wa Uvira yarafashe n'ubundi muri mu Kuboza 2025 Mutarama 2026 iharekura nyuma y'ukwezi kumwe konyine ihafashe. Yari yatanze ngaje ko hagiye kujya ingabo ziri netre cyangwa se zidafite uruhande na rumwe zibogamiyeho, ariko ibyo nibyigeze bikorwa. Nyuma Corneille Nangaa arigeze kujya mu itangazamakuru avuga ko n'ubundi babona icyatumye bava muri Uvira nta kigeze gikorwa, kuko hayisajyayo ingabo z'u Burundi, Wazalendo ndetse n'indi mitwe bakorana. Ibyo nanone bikaba ari bica amarenga yuko iyi M23 ishobora kuba yasubira muri Uvira. Ibyo ngibyo nabyo umubitekerezeho. Naho imiterere y'akarere rero, intambara mu Burasirazuba bwa Kongo imaze imyaka myinshi ibangamiye umutekano w'abaturage, aho imitwe myinshi yitwaje intwaro ikorera mu bice bitandukanye. Ibikorwa bya M23 byatumye ikibazo cy'umutekano muri Kivu y'Amajyaruguru no muri Kivu y'Amajyepfo gikomeza kwitabwaho n'amahanga, ndetse hakomeza kuba ibiganiro bigamije gushaka igisubizo cya politiki. Kugaragara kwa General Bernard Maheshe Byamungu muri Poezero ndetse n'abayobozi bakuru ba M23 muri Minembwe ni ibintu bikomeje gukurikiranirwa hafi n'abasesenguzi b'umutekano. Ikibazo gikomeye ubu ni ukumenya niba Minembwe izabeherezo ry'ibikorwa by'umutwe muri ako karere cyangwa niba ari intangiriro y'izindi ntambwe zigana mu bindi bice byo mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo turanategeza kureba niba tutabona na Twirwaneho nayo yerekeje. Iyi ni The Quick Times News, mwakoze kubana natwe, nimba turakanda subscribe kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza, amahoro n'imigisha Nyagasani atanga bikomeze bane namwe.